Pamirsa daya tarik wisata utawi DTW Jatiluwih Kecamatan Penebal Tabanan Pacang Muali Festival Warsene Mangkin. Parikrama inucap karincikan memargi salami tiga ngerahina ngawit tanggal 16 Juni kantos plekutus Juni sanejagirau. Manajer DTW Jatiluwih Imade Sutitaya Mausang Rau Mangkin indik jadwal rencana Festival Jatiluwih sampun ngranjing ring kalender event Provinsi Bali sane pacang kemargiang ring Juni sane Jakirau. Kaptiang larapan pemargi festival puniki sida nincapang pengrauh wisatawan rauh ke DTW Jatiluwih. Pamekas warsane mangkin festival puniki maduwe konsep patah kadi warsa sedurung nyane inggih punika melarapan nyarengang samian krama desa Jatiluwih STT kelompok subak kantos para alit-alite. Selanturnya ring festival inucap pacang kasuguhang sesolahan seni mewah budaya kantos gestar. Patitis festival warsane makin inggih punika Sri Sedana Kerti anutin logo filosofi Jatiluwih. Patitis inucap cinayang antuk kalih kewetenan patung ipun ke patung Dewa Sedana miwa patung Sri melakar saking ulatan tiing antuk tengah 5 meter. Raumangin pengaruh wisatawan DTW Jatiluwih sampun wali nincap. Orahina sidarau kantos ulu atusan diri sal saya nincap ringgalah panguntat buku. Saking bilangan punika akihan saking wisatawan mancanegara wisman inggian sawetara 700-an diri arahina. Selanturnya pengarah wisatawan domestik wisdom wantah penyatusan diri arahina ring sawetara sasi ukuran. Duaning saya nincap nanging pentenan mike dung sida nyaihang wilangan sekadirin ertat kala durung panglimbak pandemi. Maneh bisnis Bali nguning ngayang.